Family, before ngiqala isitori sethu ngicela ukunichazela ukuthi le story lesi ngizosixoxa kanjeni. Ama-animation wethu angeke abe ngendlela esijwayele because ngisabhizi ngiprepare esinye story, so ngizama ukuvala isikhala ukuthi i-algorithm yethu kungathi ngalesikhathi ngisahleli ngilindile maseke isibuyisela emuva. So ke siqala kanjena-ke istory sethu. Angazi ukuthi ngifike kanjani enyakanyakeni enje. Bengithandana nomunye umfana. Umfana wakhona engangidribuli kanjena edribula inhliziyo yami. Yabona lo mfana lo ongayekeki okukhalisa mihla namalanga. Every day when uyakhala. Ayibafethu ngelinye ilanga ke lo mfana ngihambe ngiyohlangana nebest friend yakhe, yabona. Mesifika ngihle nebest friend yakhe, umfana kungena icall ngathi sekunomunye ugeli omfunayo ombizayo, yabona ngathi umfana nalo geli basanda kujola, uyabona umjolo wakhona usavutha bhe, ngathi umfana akakashayo, yabona. So usenza yonke into esemandleni ukuthi alungisele indlela zakhe ukuthi zibe kahle entombanzaneni. Sengisele no best friend ke manje umfana sengithi ngizama ukumfonela sengi-upset ngitshela u-best friend lo ka boyfriend usikaqaqaqa igama lakhe, ngitshela usikaqaqaqa usasameni siyombheka mhlambe ube nengozi because uphume nje wathi hayi uyothenga utshwala sinabo la siyaphuza, umina ngiphuza nosikaqaqaqa kanye naye uboyfriend lo usihle. Hayi athi usikaqaqaqa hayi right umjida mani ngiyeke umjida right. Ngithi mina no sikaqaqaqa something is wrong, ngiyalizwa igazi lami liyangishiya. Avelane ngisho sesiphuzile sobabili sidakiwe manje mina nosikaqaqaqa. Asusikaqaqaqa ngiyayizonda ngalendlela lo mfana lona akuphatha ngayo uyintombazane egrand kanjena. Angiyithandi indaba umngane wakhe umngane amakuphatha ngayo usihle indlela akuphatha ngayo. Ngivula amehlo ke manje ukuthi uthini isiqaqaqaqa athi mina ngiyithandi lento le ayenzayo. Uhambe nenye intombazana ubizwe uThoko manje uye kuThoko manje wena ukushiya la nami ustakile kumele ngabe sidla ijoy sidla ifani wena ufrustrated awusa enjoy ke manje. Ngisikhihle ngisidindi sililo phambi kwasiqaqaqaqa athi usiqaqaqa usungaze ukhalela usihle ukhalele lento man hayi wena kwamele udle ashwaganda man. Sometimes ubone umuntu indoda engasiyona equality ayi abuya angiduduzeke angiduduza usiqaqaqaqa angibambathi sengikhala kakhulu ke manje. Yabona sengikhaliswa na utshwala ke utshwala yazi sengithwele izandla ekhanda ngithi yazi lo mfana uqinisile ngosuku olukuthi wangenza kanje kwaphinde wangenza kanje ayibo use i-therapist yami ke manje usiqaqaqaqa sengikhalela kuyena ngibala wonke ama-incidents kwakumele ngibone mina ngikhathele abafana bayangidlala kanti imuphi umfana ongekangidlale abafana ngikhathele abafana bayangidlala. Ngoba abafana mina abafana shemi ngiyabavuma ngithe ngisakhala kanjalo usiqaqaqaqa waphosa umlomo kumina wangicabuza ngiyacabanga usihlape wesethi shut up ngoba ngase ngikhuluma kakhulu ngikhala ngalo mfana lo wavelana wangicabuza usiqaqaqaqa ngathola ukuthula wathi nje ewudedela umlomo ngaqala phansi ngikhala ngosihle umngani wakhe waphindwa ngiphonsa umlomo usiqaqaqaqa. Ngicela ukunitshela ukuthi nosikaqaqaqa sagcine sesenze izinto zakhona due to i-alcohol. Ayike ngakusasa ekseni akabuyanga usihle ngenixoxela usihle akazange abuye. Ngakusasa ekseni useyangifonela amababy madali ngiyaxolisa kusuke kwenzakala iphutha kanjani ngahlangana nomjida wami ufelwe imoto ngase ngiyamkhudulisa imoto yakhe sazama ukuthi siyikhande khona ebusuku kwaphela igazole endleleni. Yabona uchaza istory ingazwakala ubona ukuthi istory singekho leso. Ngathi mina khulileka ke salusuyeka ke vele ayisekho into esisazoyenza ngilale nomngani wakhe izolo vele uthando lami nawe angelisaba khona. Uphelile, you cheated and I also cheated. I slept with your friend yesterday because I was angry and I was mad. Ahlanyu sihle. Ngicela ukukutshela ngikuthi sihle ayikho into osayihlanyela manje ayikho into osayihlanyela because sekwenzekile kudala wawungidlala ngiyabonga usiqaqaqaqa adakwe angitshela iqiniso. Usihle asuke lapho aye kwi-girlfriend kasiqaqaqaqa
afike athi usiqaqaqaqa wakho ulalele ntombi yami athi ugirlfriend ayikhohlwa ke munu izinto phasi kwami nosiqaqaqaqa kade zabanda sehlukene you are late sehlukene mina nosiqaqaqaqa ngalala nanoma ubani afuna ukulala naye angihlangene eyibuphele kanjalo kubudlelwane bukasihle nosiqaqaqaqa usihle nangangazi ukuthi umfana uyakwazi ukuthi abe nedrama kanje ngoba wawubasa umlilo wedrama wake wawubasa umlilo wedrama afike kusiqaqaqaqa kumina athi ucela soxoxa ngalento le eyenzakala izolo ngithi you know what siqaqaqaqa sengibone idrama enough for usuku olodwa umngane wakho usihle idrama sengenzele yona angisafune lutho ezongihlanganisa nalomfana ngiphumile kuyena lomfana athi usiqaqaqaqa yes vele uphumela uphume nami sixabene nalomfana kodwa lalela mina izolo into eyenzakale phakathi kwami nawe Shembandla ngibona ama flames ngibona umlilo like kudala vele ngine crush nawe kudala ngikuthanda kahle kahle umine ngangikuthanda ngithi ngizoku-approacha ngihamba nosihle usihle wavelane waku-approacha kuqala mina ngithi ngizoku-approacha ngithi ngizokumisa imoto kwakudrive usihle edriver ngemoto yakhe yavelane yamiswa usihle kwawusihle oshelayo kahle kahle mina ngangicela usihle ukuthi akamisa imoto kushele mina wavelana usihle washela kuqala kubeni kwakuwumini ngangifuna ukukushela so njalo mangabe ufika nosihle lapha yana mina benginaloyo nto uyabona benginaloyo nto nje ngikuthanda we understand bakwethu umfana nangusiqaqaqaqa ule kubhizi ujika lana nama yikho into engifuna ukuyibona nje ngosiqaqaqaqa ngifuna ukuzwa lutho ngento nje related nosihle iex yami bafethu usiqaqaqaqa uleke jika nasemsebenzini uletha amaflower nangusiqaqaqaqa ulana uphansi phezulu emsebenzini baze bangihlohle bathi hayi ngeke Chomi le ndoda le iyakuthanda wena usahambi ngamatekisi le ndoda le iyakulanda everyday kuthumelela amaflower yenza ukuthi ngisho usihle wengakwenza usihle lokhu usihle akaze akuthumelela amaflower asikaze simbone usihle ezokulanda la kokuwena umposter kuma status kodwa nje bheka le ndoda le ukuthi iyona eprove uthando lwayo ngigcine ngithi ngoba vele ayikho into engibhizi ngayo empilweni akekho umuntu engibambisene naye othandweni othi ngisale sengiyinikela nje la usiqaqaqaqa ngibone ngitestamanzi ngobhoko ngithandaneke nosiqaqaqaqa ukusiqaqaqaqa ngadile ukumqoma you know why ngadinwe lento ukuthi uxabanile nomngani wakhe ngayitshela ukuthi mhlawumbe ngizothi ngiyamqoma kanti ufuna ukugcwalisela umngani wakhe usihle ngokuthi aqomane nami nalendlela wephusha ngayo ngayitshela ukuthi mhlawumbe ufuna ukugcwalisela umngani wakhe usihle ofich mina isempilweni la angidlala ama game ngifuna ukuthola uthando la ngempela ngifuna ukuthola umaqondano ngempela ke siqale ukuthando lwethu nosiqaqaqaqa yes Maria ma hayibo ngicela indaba ukuyiqala eqaleni la yaqala khona phakathi kwami nosiqaqaqaqa usiqaqaqaqa angivulela inhliziyo athi uyabona njengoba usuvume mina ngifuna ukuvulela inhliziyo mina ngugayi othandana nomuntu oyedwa empilweni angikwazi ukuchithela umuntu mengithandana naye ngifuna ukuthi sibambisane ngifuna ukuthi sibonisane ngifuna ukuthi sibe together lalela ke mina kade ngakuthanda kade awusiyo umuntu engiqala manje mhlawumbe engizothi ngisazomfunda ngiyakwazi mina in and out through umngani wami usihle I know you in and out ngiyazi ukuthi unothando like you were trying to show usihle uthando lakho bulutshengisa umuntu wrong mamela ke mama mina ngizofundisa ukuthi uthando yini mina ngizokunikeza uthando angijahile ukuthi ukunikeza uthando lwakho angijahile uthando lakho umuntu okumele akuthande la umina yabona enhlizweni nginaloko ngithe mina amadoda ashela ngamanga yabona ungabomkhola umuntu wesilisa amanga akhe nginaloko nje ngicela lonto leyo ukuthi vele umuntu wesilisa meke afuna ukuconvince uyayithengisa kuwena yabona indoda ishela ngamanga and futhi phela kade sagcina ukushelwa sisashelwa manje abafana sebethi 1 2 wanya athi ucabanga singayizama lento sebeshela kanjalo do you think ukuthi singayizama lonto le abasafuna indaba yokuthi umuntu osafuna ukushelwa osafuna ukuqanjelwa amanga osafuna ukuncengwa nangu kusihle unginike nangu ke usiqaqaqaqa unginikeza lento le ngifuna ukuyizwa njengomuntu wesifazane
Hayi bakwethu ngingafuni nami ungena ngize ngene ngehlombe kulobudlelwane ngithi hayi uthula ubheke ntokazi ngithule ngempela ngibheke ayi umfana wabantu aliprove uthando lwakhe ne-communication uya-communicate ngithi hayi ngizolinda u-3 months udlule ayi ngempela udlule u-3 months kudlula u-6 months kudlula unyaka si-together nalo muntu ayi lo muntu ungivulela isifuba nje uyangithanda yazi uma bekuthiwa khona into okunikeza uthando iloya muntu loyana. Kufika isikhathi ebudlelwaneni bethu uthola ukuthi emsebenzini la engitohoza khona ngiphelelwe yitoho. Athi usikaqaqaqa kumina don't worry khululeka mina I will take care of you ngizokunakekela. Shuthi ke usikaqaqaqa uya-afforda man uya-afforda kakhulu. Mase usikaqaqaqa ke angivulela inhliziyo ukuthi yena hayi man Geli njengoba ngibona ngi-afforda kanjena nginokuganga okuncane kodwa ukuganga angilimazi umuntu angibulali umuntu kunendlela imali engiyenza ngayo angiphumi ngiyoshaya umuntu angiphumi ngiyobamba inkunzi but kunenye indlela engekho emthethweni imali engiyenza ngayo. Ngi-understand-ke futhi ngiyabona umuntu wami uya-afforda and uhleze nami ngaso sonke isikhathi siyaphuma siyoshopha siphume siyokwenza izinto sindawonye kuze kufika isikhathi la angisawukhokhela wami umqasho sengize ngamuva ini naye yabona sekudali-ke sekuwuma idululu-ke loyana sesihlalile othandweni lethu ayi useplana nokuthi usefuna ukuthi ahambe ayovela ekhaya. Ayike ngempela mangabe sethi ufuna ukuzovela ekhaya by that time bese ngikhulelwe by that time I was pregnant. Ngithola ukuthi sikhulelwa amawele ahlela umuntu wami ukuthi hayi uzohamba yovela ekhaya sesithandanile isikhathi sesithandele u4 years mina naye usikaqaqaqa uzoyovela ekhaya nasekhaya vele sebeyamazi bayamazi nje umuntu nje o responsible ayike kube khona usuku-ke incwadi ihanjiswe ekhaya kuplanwe ukuthi uyovela ke usikaqaqaqa ekhaya a day before usikaqaqaqa ahambe ayovela ekhaya no it was few days before usikaqaqaqa ahambe ayovela ekhaya yonke into isihleliwe yonke into imi ngomumo avelane usikaqaqaqa aboshwe uboshelwa ukuthi lento yakhe ye-fraud le ayenzayo aboshwe usikaqaqaqa vele agwetshwe angisebenzi ngondliwa yisona lesigebengu ngineyingane engiyithwele amawele zizozalwa nje ziju anytime izinto zami imoshakaleke manje like ngiyagowa yabona ngiyagowa straight hayi ngizaleke bafethu uzala amawele cabanga umama it's your first time ukuzala uyi first time mom uzala amawele and ubaba kekho awusebenzi noma kuthiwa abantu bayaxhasa bazokuxhasa bafike kuphi nokuxhasa we understand yonke lonto leyo. Ngibone ukuthi manje kumele ngisukume ngihambe ngiyofuna umsebenzi ngiyawufuna bafethu umsebenzi ngiyawafuna amatoho ingane seyithanda ukukhula sezila ko 6 months ngiyawafuna amatoho akahlangani ngiyawazi ngena namatoho mangabe engasahlangani shokuthi mina ngaya e-university ngafundela i-IT ngafundela i-information technology kodwa ngangawuthola umsebenzi wayo because isizathu sokuthi ngawuthola umsebenzi wayo angigraduateanga angiqedanga because the time ngikhulelwe ngangenza unyaka wokugcina umuntu wami uyena umuntu ongikhokhela esikoleni usikaqaqaqa the time usikaqaqaqa eboshwa angibange ngisakwazi ukuthi ngikhokhe kodwa ama-exam wona ngawabhala but i-academic record angiyitholanga nesitifiketi angisitholanga so as soon as ngithola imali ngizokwazi ukuthi ngihambe ngiyokhipha ama-results ami ngifuna umsebenzi uze ngithola ama-results ngikwazi ukuthi ngihambe ngiyoperforma lento engangiyifunda ngithola umsebenzi walento engangiyifunda. Ake bafethu ngisazama itoho ngisahlanganisa itoho kanjalo ngilithole itoho kwenye inkampani ngithola itoho lokucleana bafethu ngangibonga nanoma yini because nazi ingane ekhaya ziyangikhalela zifuna ukudla zifuna impahla zifuna ukuthi zifuna ini umntana uyabiza bafethu amanephiza yabiza nani yabiza angithi mangabe ngilithola le toho inhliziyo yami ngijabule ukuthi okay ngithola itoho ngifike ngiqala ukusebenza ke lana ngisebenzeke ngicleana bafethu ngiyimisele ngifuna ukuthi kuhlezi icwebezela ngingabi khona ngisho nedust encane ngingabi ngisho nephepha elilodwa phansi
because ngifuna nje umuntu mangabe bona abona inhlanzeko yakuleya office kuqala. Ngangize ngithathe ngisho neyami imali mengiholile because bebengawathenga ama-perfume kuleya nkampani. Ngithenga amanye ama-perfumes ukuthi i-office ngifuna linuke kamnandi umuntu mengena khangwe amakha ase-ofisini. Hayi bonke abantu mebengena bebekhangwa amakha bethi hayi usisoklina lana uyaklina ave ushaya umsebenzi wakhona. Yabona nje sengumuntu onothisekayo. Iboss miqhamuka ngihlangabeza ngenkomishi yetiye, ngihlangabeza ngekhofi, bathi akekho umuntu owenza ikhofi njengawe la enkampanini. Ngangize ngibhake ngisho namaqobelengwane yezwe, ngibhaka amabhiskiti ngeyami imali kuno 5 liters amabhiskiti because I was good ngokubhaka. Ohlale ofisini iboss nje mengilethele ikhofi ngishaya amaqobelengwane umnyango nomnyango ekseni umuntu mefika ngimshaya ngekhofi ngimshaya amaqobelengwane ngetiye. Sengiyabazi ukuthi abantu bathanda ini, bayithanda kanjani inkampani yonke. Kuhamba hambe ngisasebenza lana kule nkampani sengiyabona ukuthi kwenziwani kule nkampani. Yabona ngiyabona ukuthi kwenziwa amathenda. Le nkampani ngathi ayisahambi kahle. Yabona ngathi kunenkinga abanayo, kunethenda abalenzayo. Ukuphumelela nokuwa nokushona phambili kwenkampani kudiphendele ekutheni basubmitha leli tender. Babeka amathuba abo wonke kuleli tender, bano connection ilona tender leli lizobakhipha enkingeni. Kuthi sekusele usuku lokugcina iboss ingicele ithi bazoshaya isilale ofisini bazocross night abesebenzela kuleli tender. Ithi iboss kumina icela ukuthi ngingagoduki ngalolo suku ngibe khona just in case kunomuntu ofuna ikhofi because ifuna ukuthi abantu bangalali ngibe seduzane. Ngithi mina you know what, othi ngizama ukwenza ama-calls, ngizama umuntu ozongigadela iy'ngane zami. Ngisho nge-positive spirit, ngi-positive bafethu. Ngithi ngicela ukuthola umuntu ozongigadela iy'ngane zami because ngishiye iy'ngane endlini. Yabona umuntu lona oyigadayo iy'ngane uyagoduka njalo ngo-6 mangabe ngifika. Ithi boss, you know what, because this is an emergency, ngizothumela udriver la emsebenzini ahambe nawe niyolanda iy'ngane zizohlala endlini noneni wey'ngane zami. Oh okay, mina bengingazi lutho nge-personal life yeboss. Ake ngempela zilandwa iy'ngane endlini. Ngihambe-ke sengihambisa iy'ngane zami kaboss. Ngifike kaboss, uboss uhlala yedwa, unengane yentombazane enabo 5-6 years kanjena, noneni ihlala noneni, akunankosikazi lekhaya kodwa kuklini kuthuli kuthe tu. Ake uneni afika ayithathe le y'ngane amawele, ijabule ingane yentombazane le, ijabule izwane nale y'ngane, iziqukule iy'phathi ixoxise idlale ibe happy ingane, ibe excited ingane ngokufika kwey'ngane zami. Ake mina-ke ebusuku seke setshenzwa amanzi nje igedlela ngihlezi ngili-onile ngigebhela ukuthi umuntu othi nje coffee ngiyasondela. Hayi-ke igedlela lami li-oniwe mangabe beprintile befuna ukulandelwa into emshinini bathuma umina nje yabona isigijimi sangalolo suku kuthiwa siprintile amaphepha awu-100 kuphuphi ngigijime emshinini ngibuye nawo. Okay, bese ngikwazi ukuprinta, sengikwazi nokuphotocopy la enkampanini bebenokungithuma vele. Bese kuyinto engikwazi ukuzenza lezo bengikwazi umshini wasenkampanini nje bengizazi izinto yabona zasenkampanini ngithunywa. Sengiyaqala nokubona izinto yabo sihamba uthatha ukuthi yabo sengiya-understand into zale nkampanini. Ayike ngisaleke ngiyasebenza ebusuku, ngiyenza amatiye, ngilanda amakhophi, ngenza ukuthi ngiyathunywa kuthiwa gijimi uyolanda ifayile ebhala ukuthi ngigijime ngihambe ngiyoyilanda ifayile ngibanikeze. Sho ukuthi bacompile ithenda la ubusuku bonke. Le tender leli bazoyisubmitha electronically. We understand lo nto leyo. So ezinye izinto bayiprinta ngiyilande bayigcwalise mase beyaskena bacompile ithenda labo lizosubmithwa electronically. Liyavala kusasa ngo-12 emini. Kusasetshenzwa kanjalo angazi kwenzakaleni kwavelani nje kwadeletheka yonke i-information kade sebeyicompilile. Ngabona indoda isukuma ishwaqa ikhanda, indoda kwabheja amehlo ababomvu. Wonke umuntu e-ofisini ke useworried yabona kwajika izinto, isimo saba muncu ngokukhulu ukushesha. Mengabe ngithi ngicishisa amadlebe ngiyalalela ngizwe kuthiwa nje lento le idilithekile madoda asilahle ithawula, inkampani ke sho ukuthi iyaphela ngoba asanaso isikhathi sokobani manje o3 ekseni, asanaso isikhathi ukuthi singaqala phansi lento ede siyicompilile because khona lekugcwaliswa khona ngesandla.
ekugcwaliselwa kwikhompyutha, not ukuthi ama-documents la skenwayo because ungawaskena again uphinde wa-attach. Kwacaca nje ukuthi akulahlwe ithawula-ke. Mina ngibuza imibuzo ngithi into kanjani le lahlekile mhlawumbe nginganisiza. Uya-understand abantu bengibuka ngamehlo ukuthi lithini ke manje le cleaner, uthini lo mashanela. Ibhosi ithi uthini, ngithi mina intoni le lahlekile mhlawumbe nginganisiza, kwenzakaleni. Wonke umuntu avele acasukele mina. Ibhosi ithi no mnikezeni i-chance, uthi ufuna ukulungisa ini, ngisho mina ukuthi no it's fine, ngicela ngichaze sikwenzela kanjani, mhlawumbe I can help you to recover it. Ibhosi ithi abantu badina wathi ukhuluma into ongazazi wena bashanisa. Ibhosi no, like right now asinamanye ama-choice. If kunomuntu othi angazama simdedela zami. Hayi ngempela bangichazele ngihlale kwikhompyutha ngahlala for 30 minutes. Phela ngahlala for 30 minutes ngizama ukurecover le information. Hayi ngempela i-information ngiyirecover, information ibuye yonke njengoba kade injalo nje. Hayi ke kuqhutshekwe-ke ibhosi ithi ngizokubonga kahle mase kuphelile la. Uqhutsheke kurashele tender. Nami sebengibeke la ibhosi ngihlalise la ukuthi mekugcwaliswa ngikhona, ngiyabona ukuthi igcwaliswa kuphi kanjani. Ngigada into edilithekayo, angisagqigqizeli ke manje namatiye, angisamini ogijima namatiye. Ngicela ukunitshela ukuthi ithenda lisubmithwe ithenda kahle in time. Hayi ibhosi igoduke nami ithi ngizofike ngilale emzini wayo ngoba ingane zami vele isemzini wayo. Sagoduka ekseni ngabo 5:30 ngalelala ngathi hayi sosale sesilale endlini, lala kancane uphumule sikhulume ekseni before uhambe uyothatha ama-taxi aya lo ohlala khona. Ayi mengifika ekseni silale kulale kube mnandi. Mengivuka ingane yakhona le no 5-6 years igijima ijabula izongijabulela. Phela lengane siconnectile izolo inkathi ngizoletha ingane yathi nje ngaze kalenza laba mnandi usuku la idlale nezingane hlezi ku-empty lendlini kubhorekile. Wayi ingane engayishingi, ngicela ingane ngiyishiye noma mina ngithi ukuhlala isonto ngishiye ingane le ekhaya. Hayibo, yake yenzeka yini into enjengale ukuthi uvelana uzomuve emzini womuntu nezingane zakho, ngihleke ngoba phela ingane isencane, ingane understand ukuthi mina nje ngicleana la kulo yamsebenzi. Ake ibhosi mangabe iphaphame ngisakhuluma nengane yayo kanjalo, ithi yona kanjani ngingabe ngilinde kancane kwenziwe ibreakfast. Othi ngilinde kancane kwenziwe ibreakfast ngihambe sengidlela ibreakfast. Ayike kwi-breakfast etafuleni ingane lento iyabhosi idlala nezingane zami. Mina ngihleli nobhosi la etafuleni, nginamahloni phela ubhosi unalonto ukuthi uyamhlonipha. Ake siqaleke sixoxeke nobhosi, ubhosi umbone nje ukuthi uya-appreciate ukuthi ngimsizile izolo. Athi uya-appreciate ukuthi ngimsizile izolo ngangifundani, ngifunda kuphi, kanjani. Athi no it's fine. Khuleka vele le nkampanini kuyacaca ukuthi i-IT siyayidinga. Khuleka sizozama ukuthi kuvulele iposition ye-IT ukuze nje kuvikeleke into enjengalezi besingazi ukuthi kunomuntu one-qualification kanje. Athi khuleka ikhampani izokulona ukwazi ukuthi uhambe uyokhipha ama-results akho. Mase uyaqhubeka uyasebenza lana usuyi-IT yethu ngokusemthethweni uhola imali engangomuntu we-IT. Hayibo bafethu, uNkulunkulu avelane nje akuvulele iminyango kanjalo nje. uNkulunkulu akuvulele iminyango nje just like that. Ngicela ukukutshela ke sengiya-afford ukurenta indawo engcono, phela sengihola iholo elinconywana yabona. Ake ubhosi unokuthi nje ingane yakhe imcindezeli ithi ifuna ukuvakashela izingane zami. Ingane ithi nje ifuna ukuvakashela izingane zami. Hayi ubhosi ngempela zagcine ngicelile ukuthi ingane yakhe icela ukuvakashela izingane zami, ucela ukuyiletha ingane yakhe emzini wami. Shukuthi ngayafike kubhosi lese ngihlala khona eflatini ngihlala khona, izinto sezingconywana, sengiya-afford ingane zami, sengiya-afford nami ukukhokhela uneni, sengiya-afford life, sengumama nje weingane osebenzayo bafethu, sengihlala eflatini manje kwi-apartment. Ayike mengabe ubhosi efika yazi ukuthi izingane zifike zidlale zodwa laphayana, ibhosi ihlale nami sixoxe like we are connecting and ngiyambona ukuthi ubhosi angishakana nkosikazi, ngiyambona ukuthi ukukhetha engaqondisisi kahle bafethu. Into engizoyithini ke le
because inansi ingane yaboss ifuna ukuzodlala nezingane zami, and mina ngeke ngikwazi ukuthi iboss ikheche because ngayinqaba ilife yami izoba nzima emsebenzini, ngayiqoma mhlazane sahlukana ilife yami izoba nzima emsebenzini. Yabona kulodaba nje ngathi uNkulunkulu ngidinga wena ukuthi ungenelele, ngicela ugxoshe ama feelings le iboss esiqala ukuba nawo. Ayikazisho lutho iboss, but njengomuntu osifazane Nkosi yami uyazibonela umuntu wesilisa othathekile kuwena. Kuthi kusenjalo izingane sengiyiphakela ngiphakela lo 5 years ezami izincela ingcengce phela. Ivelani ithi lo 5 years baba why ungamthathi uma kaMawele abo uma wami, because mina ngiyamthanda uma kaMawele. Why ungamshadi malo ushade baba ungamshadi lona kuba uma wami khona sohlala ndawonye ngalo ngihlupheka ngizovakasha la. Kusho ingane encane u5 to 6 years. Ebo nansi ingane phela isihlanganisa ubaba athi uyaziba ingane ilokila. Ubaba imhleli la ngemuva ukuthi baba nansi intombi baba thatha nangu mama jola nangu mama ngiyamdinga empilweni yami. Ake ngempela izinsuku ziyaqhubeka isikhathi siyaqhubeka sesilike umndeni yabona msengiyamjwayela lo boss sengizama ukuqaqeka sengiyakhululeka sesilike umndeni nje yabona nje ingane zami sihlanganiswa izingane kahle kahle lento le ihlanganiswa izingane hayi abantu abadala uyayibona lento nje into usinje sina sihlanganiswa izingane. Ake ngempela uBoss agcine selibekile kudala asho ukuthi uyahluleka manje ukuyibamba. Useyahluleka ukuyibamba ngimtshene nami ama concerns enginawo ngisibadla ngifuna ukufela ngaphakathi kade ngayibona lento ngayithandazela uSinkulunkulu wami ngicela ulahle ama feelings uBoss anawo ngami ngicela uthatha ama feelings away ngimchazela izathu zami ukuthi ngisabani ngoba sisebenza ndawonye ngisaba ukuthi ngigcine egcineni kosuku sengiyidengwane noma sengiyahlukumezeka emsebenzini. Iboss ithi yona iprofessionally kabi ayisoze yalenza iphutha elinjengalelo. Ayisoze yalenza iphutha njengaleyo personally umsebenzi. Mangabe komela ukuthi umsebenzi at some point ungiphelele uyongiphelela ngoba kwakumele ukuthi ungiphelele ayi ukuthi uyongiphelela because into esengiyenzile mhlambe emsebenzini. Ayisivumelane ke no boss. Uqaleke manje umjolo sengijola manje nomphathi wenkampani. We understand sekumina uMadam Boss manje. Bafethu sizwaneke nalo boss siyazwana strong. Athi uboss ufuna simuve in together. Bafethu mina ngikhathela amaphutha ukuthi umuva ini labantu abangakushadanga ini uyayibona lonto leyo ngimtshela ukuthi mina ngeke ngikwazi I prefer ukuthi ngimuve ini if izinto sezi official mhlazana zaba official. But for now ngicela ukuthi ngihlalelana nezingane zami sibonane nje ngokuvakashelana. But lokho kuvakashelana besihlezi nje sivakashelene every day bekufana ukuthi nje isikhathi esiningi ukumina isikhathi esiningi nami ngikuyena bekade kukanjalo and itati adenza ukuthi ufuna sihlale ndawonye it's because mangabeza kumina kumele eze nengane yakhe mangabe mina ngiza kuyena kumele ngize nezingane zami bekafuna ukuthi nje ingane zibe stable endaweni eyodwa uBoss sithandane uBoss azaguqa phansi ngedolo ke manje athi ngcono izinto sizenze zibe official ngisahlala endaweni yami by that time athi ngene izinto sizenze zibe official zivelane sishade sibe umndeni sibe into eyodwa. Ngivumeke iproposal kaBoss uBoss ahambe ke manje ambolobole ekhaya. Ngiyamthanda uBoss ngiyam-appreciate we understand ingane zami uzamkele uyiphethe kahle izingane zami bafethu angifuni uqamba amanga lo osejele uyangifonela uyangibhalela angifuni uqamba amanga ngiyamthanda nawo babo ingane zami kodwa manje isimo sithi angimuve on usejele yena uvalelwe iminyaka because of fraud ne-corruption loku nobugebengu abenza. Ngiya-understand ukuthi ubugebengu webenzela ukuthi ayise mina e-university wangikhokhela imali eyishisiwe e-university. I appreciate. Ngiyamthanda like kuyingxenye yempilo yami enkulu but angeke ngimise impilo if sengithola umuntu ozongamukela nezingane zami. You understand? Ngengize ngiyimise impilo mina. Ayisiqhubekeke noBoss usuku lomshado selibekiwe usebuye ekhaya kolobola. We are excited. Sekusondele nje izinsuku zomshado.
Ake mase kusondela insuku zomshado ke ekhaya bangitshela ukuthi it's a bad luck ukuthi uloku ubonana nendoda kanje mabe sekusondeleni insuku zomshado kwamele nikhulume efonini noma nikhulume mangabe kuukuthi nibonane mangabe ukuthi niyo arrange izinto hayi ukuthi nina ndawonye nisaya koshada nindawonye. Ake nje ibossi uyenze ikhumbule njengoba nje senizoshada. Angempela ke ngihlale ngedwa ke endlini. Ngelinye ilanga ngizwe inok ko ngingedwa endlini ingane zami zile kaboss wami endodeni yami uboss. Ngingedwa nje endlini uboss ingane uyithathile nazo zasho zathi ifuna ukusala kaboss. Ngingedwa endlini ngizinok nqonqonqo. Hayibo mangabe ngithi ngiyavula Jesu usikaqaqaqa lo kade boshiwe. Usikaqaqaqa athi sithandwa sami sengibuyile sengilana dali ngilana ukuthi sizoqala phansi impilo yethu kabusha to pick up the pieces. Sengifundile ejele ngakwazi ukuthi ngiqalele ibusiness lami uyangazi ukuthi ngigudi kanjani ngetechnology. Nami ngize ngifunda itechnology ngangiconvince yena usikaqaqaqa uyangazi ngigudi kanjani ngetechnology ngiqala ibusiness lami elisha. I've been saving money njengoba kade ngifunda ngine internet ngecomputer ejele bengikwazi ukuthi ngibe ne access ukuthi ngirun ibusiness lami ngiphakathi ejele ngemkhoshosho nje yokuthi njengoba kade ngiqhubeka ngifunda izinto ze-IT. Unama qualification akhe ke e-IT usikaqaqaqa ngicela ukunitshela. Madoda ngicela ukunitshela ukuthi mina angazi ukuthi usikaqaqaqa wenza kanjani wangithinta kuphi ngathinteka nami wanginga khona lapho phansi usikaqaqaqa. Ngathi nje bengivuka egingqweni ngamtshela ngathi nesikaqaqaqa ngiyaxolisa angeke ngisakwazi ukuthi siqhubeke nawe mina sengimove on senginomuntu idate nje in 2 weeks time ngiyashada mina nalomuntu. Usikaqaqaqa njalo ezama ukungikhumbuza ukuthi uyakhumbula ukuthi sisuka kuphi mina nawe siyathandana uyangithanda nami ngiyakuthanda futhi kakhulu ungivakashele ejele ungitshela ukuthi ungithanda kanjani ngiyazi ukuthi namanje usangithanda ngicela Nkosi yamandla ungayishadi le ndoda ngicela ubuye siqhubeke nothando lwethu. I am trying to rebuild my life angeke ngikwazi ukurebuilda ngaphandle kwakho. Ngime emazwini ami ukuthi cha angisakufuni. Athi ntombazane ngicela ungabulala ama-bridge othando lwangempela. Ungayiphohlozeli ama-bridge because mina ngumuntu wakho nawe uyakwazi. Ungathandana lo boss yakho kodwa uyamazi ukuthi umuntu wakho kuyena yena uhusband wakho ubani. Ngimtshele ngithi mamela ke manje sengizokwenzela i-protection order because uyangihlupha. Insuku zomshado ziyasondela ulokwenza ungincenga. Ngisiyazi ukuthini sengizokwenzela i-protection order ukuthi uyeke ukuzonokha la eminyango wami. Umfana wavela newahamba wayotshela uboss ukuthi ubossi mina ngalala naye mangabe ephuma ejele. Ucela ukuthi angashadi nami ngoba naye uyangithanda. Athi ubossi so manje ufuna mina ngiluze umuntu engimthandayo ngimluze ngenxa yakho. Ufuna lokho. Athi lo mfana cha uyokuyisiyoyoyo ke ushada nentombazane eyalala nomuntu 2 weeks before ishade nawe. Lokho kuyasho ukuthi umuntu omthandayo emthandayo lentombazane emthandayo wholeheartedly ithanda mina ngoba ngathi ngibuye ejele yanginqaka yanginikeza nje izinto zakho yanginikeza live yanginikeza 99. Ibossi ithule ithi do ingangitshela ukuthi iyazi ngaloludaba sishade mina nebossi futhi nalomuntu wavela wadecide ukuthi angaveli emshadweni after ibossi imtshelile ukuthi lalela la ngeke ngishiye mina umuntu engimthandayo ngimshiyele wena umshado uyaqhubeka. Ibossi yathula nodaba yangakhala yangaphatheka kambi sashada mina nobossi. Izinto kade ihamba kahle othandweni lethu kwiqiqi angena amanzi endlini emva komshado. Ibossi isiyaqala manje isilalama outs. Ilalama out ibossi mangabe ngithi ngiyabuza ukuthi kwenzakalani because wena ubungithanda yini manje lento osungenzela yona. Ibossi vela ningibize ngesibefe wena wahamba wayolala nenye indoda before shade uthi mina angikuthole kanjani ukuphumula enhlizweni yami uthi mina angikhuleke kanjani enhlizweni yami.
pho ungishadeleni usuneqhubu nami ushadeleni usuneqhubu lami athi no sithanda sami ukuthi ngifuna nje ukukhula down ngcono sihamba ama therapist sizama ukuthi sithole indlela yokudlula kulento lena because mina angikwazi ukudlula kuyona yonke lento le. Iqale ke manje iboss iqala izitayile engazazi siyaphuza umnyeni wami hayi mangabe sephuzile ke igama lika Sibefe lindize emoyeni emawele nami ka amthandayo uboss athi nje mesondela athi hey nina animazini ukuthi uyihlo ukuphi usephumile phela ejele Isibefe salala naye. Jess Maria Ma, you understand ukuthi sengihlambazwa phambili kweingane zami. Mangabe sober uyaxolisa ukuthi asilungiseni lento le asihambeni siye kuma psychologist ucela ngibhuka ama psychologist ngizowabhuka umuntu wakhona uyokafike yini kwi counseling ngoba umuntu wakhona ngeke afike kulo counseling yomshado angafiki. Into ezothi wanikele angaqedi ngisho nenyanga ngishadile kodwa sezingikhalela kanje. Into engizoyithini umuntu uyakwazi ukuthi a divorce just few days after umshado kuyakhonakala yini? Kuyakhonakala. Ake ningitshela ukuthi kuyakhonakala yini kwi-comment section ukuthi kuyakhonakala yini ukuthi few days after umshado wena usufuna i-divorce. Eke bafethu ngimiserable ke manje ngimiserable kakhulu. Ay ngihlala inyanga kodwa manje ngiyabona ukuthi nezingane zami sezi-stressed nezingane zami ngiqale manje ngifese kwezinye indawo ngifuna umsebenzi kwezinye indawo ukuthi if mina ngiyahlukana nobossi of course angeke mina ngishiye umsebenzi angeke ngiqhubeke ngisebenze kule nkampani. Ngicela ukuntshela ukuthi ngiresigneke ngimtshela ukuthi hayi mina sengithola umsebenzi omusha ngiyaresigna futhi ngicela nedivorce ngiyahlukana mina nawe it's over usungihlukumeze kakhulu sekwanele. Nangiculela ingoma ethi mabahambe sekwanele athi nje mabahambe sekwanele. Ayi vele sengithola indawo le ngizohlala khona nezingane zami ngimove out ngithi nje mangabe ngiyoqala emsebenzini omusha hake ngicela ukuntshela ukuthi umsebenzini omusha iboss yakhona ithi mfethu ngiyaxolisa angeke ngisakwazi ukuqhubeka ngiqashe umnganami lo muntu lo oshade naye uthe nje ucela ukuthi ngixoxe so ngiyaxolisa mfethu we will pay you for 3 months and we are letting you go. You are letting me go on which basis? Aya ngisakwazi project lathi uzosiza kuyona angeke sisaba nayo. Back to square one ke manje anginamsebenzi ngiyadivorce beshade out of community of property mina nalendoda yebo nginawo ama savings amancanyana kodwa they are not going to last me forever. Kumele ngikhokhele iflat, kumele ngikhokhele izingane uneni kumele ngifune umsebenzi nami okubalekile kunako konke. Ayi bafethu ngibe divorce like okay indoda ilwele ukuthi ingadivorce iloku nje indeledelela ingawasayini amaphepha edivorce okay anginendaba but okusala ngiphumile empilweni yayo okusala amaphepha izogcine iwasayinile amaphepha edivorce. Angisebenzi ngaloso sikhathi abuye isikaqaqaqa I will take care of the kids ngizoyinakekela ingane nawe ngizokunakekela. Sikaqaqaqa wena wangiqedela umshado wami ayikho into engiyifunayo nawe ayikho into engihlanganisayo nawe athi sikaqaqaqa okusalayo lezi izingane zami so ngizoyinakekela noma wazo izingane zami ngizoyinakekela. Ngiqale ngibe nenkaninyana ngize ngifike kwisigaba la esengidesperate khona ngingasakhona ukuafford. Sikaqaqaqa ke usiyayikhokhela rent yami usiyayithenga igrocer uyayithenga izingubo zeingane nami uyangixhasa la ngixhasa khona njoma wengane ayisiqhubekeke usikaqaqaqa usondelene nami iboss ayikayisayini divorce. Iboss isithi yona isifuna ama love back. He is willing to fix lesimo, he is willing to fix the situation. Angisho mina abantu angakabatshena ukuthi angakamemezela ukuthi sengihlukene nalomuntu kanjani ayingivumeleke mina isimo ukuthi hayi asikade umndeni wethu perfect before
othi ngizame ngibona ukuthi singakwazi ukuthi sibuyelane nobhosi. Hayi ubhosi angincenge awavuma amaphutha akhe asho ukuthi kwakumele ngabe sayikhuluma lento kaSiqaqaqaqa before kushadwe, yena nje wathi nje abona walwela ukuthi lento le uzoyingcwaba ngoba kwakuyiphutha kwakuyimistake. Manje akasakwazi ukuthi angasakwazi ukuthi adile nalento bivelana ibuye, that's why end up esetshwaleni. Kodwa nje uyaqala ukuba semathandweni nomuntu kanjena, ucela ukuthi sibuyelane bandla singadivorce. Bakwethu umuzi wami lona, ngiyafisa ukuthi ngiyilungise indaba yami le yomshado. Ngiyafisa ngimtshela ukuthi mina angiboni ukuthi ngisazokwazi ukuyilungisa because ungiqedele ngomsebenzi wangixosha nani ngasokola and wangixoshisa le ngangisebenza khona emzini wakho. Ngiphume ngingena pheni ngingena lutho, we understand. So angiboni ukuthi ngisangabuyelana nawe. Athi uboss, no it's fine, ngingalo ngaset up ukuthi kube khona into nawe oyitholayo ngokusemthethweni njengomuntu oshade nami, ukuthi kube khona imali oyitholayo njengespouse, ukuze nje mabe sidivorce ukwazi nontunja for spousal allowance. Ngizoxhumana namaloya wami kanjani akhuluma ubhosi, akhuluma ubhosi. Ngicela ukuntshela ukuthi bafethu nami ngina lento yokuthi emshadweni kuyabekezelwa. Mengikhuluma nabantu basekhaya bathi emshadweni lungisa umshado wakho, le ndoda iyakuthanda, wena owenza iphutha. Ngivume bafethu ukuthi umshado solungisa, ayisolungise umshado kube mnandi for insukwana. Ngibuyile inyangana ngithola ukuthi lo muntu lona useyajola futhi usebuyele lempilo yakhe nje yokujola. Ngelinye ilanga unokuphuza, wabuye edakiwe kakhulu, wabuya negirlfriend la endlini la isihlala khona, wabuya nentombazane endlini la isihlala khona. Lapho uSiqaqaqaqa uyangitshela ukuthi mfowethu umuntu akawashintsha ama-true colors wakhe. Ngisiqaqaqaqa yabona ubushimane nawe bungenhla, buyakuhlupha ubushimane. Ungalandela intombazane kanje athi uSiqaqaqaqa, mina I made a lot of sacrifices for wena, ngaye ejele because ngangifuna ukukhokhela education, yonke lento yokuganga ngayenziswa ukuthi I wanted to pay for university yakho. You understand, ama fees ase university, they were very very expensive. Okay, I'm forever grateful, but mfethu awuke umuve on. Shukuthi ubhosi mabe esengihlupha ke, esejola, esengidelela, esejola ingcaca, esedelela, ngithola ukuthi manje sengikhulelwe ke, manje ngikhulelwe ingane yalo boss, sengihlaliswe ile ngane. Nalokukhulelwa kwakhona ngikubone kwi-pregnancy test, angakayi ukuyoconfirma kudokotela. Bafethu uyakwazi ukuthi ushade udle amaphilisi lokuthi ucela ukuthi ungatholi izifo, ujove lama HPV, udle amaphilisi ukuthi ungangenwa HIV nama HPV ukuthi ungaphathwa izifo ezingasikulidele ekutheni ube necancer yesibeletho. Ngicela ukuntshela ama STI nani lento ekuthiwa HPV. Ngicela ukuntshela ukuthi ibossi sengithola ukuthi ifika nomunye girlfriend and mina ngithola ukuthi ngikhulelwe, ngibekezele ngingahambi kweinsukwana. Ngimtshele afike ayibone pregnancy test, ajabule athi yabona sithana sami iyona into ezolungisa lobudlelwane bethu osebumoshakele kanjena. Deep down ngiyasithayika into ezolungisa lobudlelwane, kodwa athi nje yabona le ngane le iyona sibusiso esisolungisa yonke le nyakanyaka esihlangabezene nayo. Ngicela nje samsothola ikhanseli ngisilungisa izinto phakathi kwami nawe. Sihambeke manje sesiya kadokotela phela, ngisho sesikhulelwe manje siyoqala manje sihamba uhambo lethu lokukhulelwa kadokotela. Ngiphelezele impela sekadokotela. Mesifika kadokotela udokotela, it was a false alarm, you are not pregnant, awukhulelwe wena. Ngicela ukukutshela ukuthi ngathi ngibuya kwayimangi qoqa impahla zami ngihamba, ngathi vele bese ngihlalele lesisu, mesingekho isisu ayikho into engayihlalela. Athi we can try again, singazama kafuthi sithandwa sami. Ngasho ngiqoqa ngihamba ngibuyele eflatini. Angisho manje sengine spousal allowance. Ngicela ukukutshela ukuthi ngathi nje mengihamba indoda yastopha yayeka kwalo allowance leyo. Ngayitshela ukuthi you know what, because akukho easy ukuthola umsebenzi kule province le, kuzomela ukuthi ngihambe ngiyofuna umsebenzi kwenye province. Ngitshela uSiqaqaqaqa, listen,
me and your kids, we might relocate to another province. Ngifuna umsebenzi ngamanye ama-province because on this province kunzima ukuthi ngithole umsebenzi because nansi indoda ingiblockile. Athi usiqaqaqaqa kumina khuleka ukhona umuntu mina engimaziyo ukuthi akazwani nalona angakuqasha nawe unekhampani ye-IT benza i-programming kuleyo company and mina I'm very good ku-programming. Ayi ngempela usiqaqaqaqa angiconnectise nalomuntu ayingisebenze futhi lapho ngibe sharp. Akasadiniwe lo usefuna sibuyelane ngoba usiyabona ukuthi impilo yami ngiyasucceeda without yena. Uboss usefuna ngibuyelane because ngiyasucceeda without yena. Ngicela ukuntshela usime ngisebenza nje into engayifuna ngafuna because engafuna ukusayina i-divorce ngathola i-lawyer ezongisiza ukuthi kwenzakale yonke lento le i-divorce isayineke. Iba fethu usiqaqaqaqa is busy ulana. Ngicela ukuntshela ukuthi ngadecide ukuthi ngimxolele ngimnikeze elinye ithuba futhi ngamnikeze elinye ithuba it when I've realized ukuthi indaba ye-soulmate ikhona ngempela because ngabelana nosiqaqaqaqa izinto nje zaqonda izinto zaba right nangoku siqaqaqaqa esengimithisa futhi la esengimithisa khona sengithola amanye amawele ithini into yamawele kanti usiqaqaqaqa wayeyiwele naye kodwa iwele lakhe ladlula the time ezalwa. Sesumndeni ke mina nosiqaqaqaqa sineyingane ezu4 ndawonye amawele awu2 amasetha ama-twins awu2 lapho usiqaqaqaqa mina naye sesisebenza ndawonye kulento yakhe ya online sesibambisene sikhulisa ibhizinisi lethu njengomndeni sikhulisa umndeni together. Ngangazi ukuthi empilweni yami ngiyogcina ngi-endaphe emshadweni ne-best friend ye-ex yami. We understand ngangazi ukuthi kuyogcina kanjalo because at the back of my mind ngangihlezi ngazi ukuthi lento le ayisoze yaya ndawo because indlela esahlangana ngayo. But today happy sijabulile sumndeni kunginikeza ithemba lokuthi uthando lusakhona futhi umuntu wakho ukhona ngale ukuthi nje usangakakutholi okwamanje futhi kunginikeza ithemba ukuthi basakhona abantu besilisa abaphilayo akusibona bonke abantu besilisa asebefana njengoba sicabanga ukuthi bayafana noma njengoba nje besikhombisa ukuthi bayafana. Isakhona lo ngcosana embili entathu esa right. Buzz SA to all social media platforms. Ngizosibeka lapho ke istory sethu okwanamhlanje ayilalibonene eyitorini ezilandelayo. Nisfollowishe to all social media platforms. Buzz SA siyanthanda kakhulu.